mwese mukurikiye televiziyo Rwanda muri aka kanya tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyihariye kigiye kugaruka ku matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kimwe mu bihugu by'ibihangange hano mu isi bifite uruhare runini mu bibera mu isi bigenda bikazenguruka ariko natwe bikatugeraho ahangaha ku mugabane wa Afurika. Akaba ari kimwe mu bikorwa bikomeye mu miyoborere n'imitegekere y'isi, yaba mu bukungu na politiki, abantu batakwirengagiza bitewe n'uruhare rw'iki gihugu mu bibera kuri uyu mubumbe dutuyeho. Nitwa Divin Wayo, mbahaye ikaze muri iki kiganiro ngiye kubanamo n'umwanditsi akaba umushakashatsi ndetse n'umusesenguzi ukunda kudufasha mu bya politiki n'imiyoborere, ni bwana Alexis Nizeyimana. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro kandi turi kumwe ku ikoranabuhanga na mugenzi wacu w'umunyamakuru uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni numwe mu batoye ku ikubitiro, akaba ari bwana Placide Magambo. Tukaba turi kumwe twifashishije ikoranabuhanga. Placide, muri leta ya New York muraho neza? Muraho neza Divin. Amakuru aho ngaho? Turaho, twaramutse neza. Mwatoye? Mushyashya twaratoye. Twaratoye ku munsi w'ejo nyine. Nibiva mu matora bikaba byaraye bibonetse, ntabwo byafashe igihe kirekire nk'uko byagenze ubushize. Ni inkuru yamaze kumenyekana Placide, ariko se mwebwe aho ngaho ni inkuru mwakiriye mute yuko Donald Trump ari we perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Divin, ni inkuru yakiriwe mu buryo butandukanye, ariko nyine uko amatora bayagenze birumvikana ko kuba yatowe, birumvikana ko abenshi ari bo bishimye, ariko nyine hari n'ababaye kuko batsinzwe. Niko bigenda mu bintu nk'ibi ngibi by'amatora. Ariko nyine ni umunsi mushyashya, ni umunsi batangiye, ariko abantu mu message bagenda bandika, mu butumwa bagenda batanga, buri wese aragenda avuga uburyo yumva iki kibazo, uko byagenze mu matora, habaye ikihe kibazo, ese uwatsinze yakoresheje izihe mbaraga, ese n'ibyo ngibyo nyine nuko abantu bagenda babivuga. Ariko nyine iyo abantu baburana ari babiri, nyine umwe aba yigiza nkana. Umwuka w'amatora wari umeze ute? Amatora yabaye mu buhe mwuka Placide? Umwuka w'amatora uburyo watangiye mu by'ukuri ntabwo wasaga n'umeze neza, kubera ko ibyabaye mu matora aheruka muri 2020 urabyibuka uburyo byarangiye mu mvururu, n'ibintu bitari bisanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ubu ikintu cyabaye nuko n'abantu wabonaga basa n'abiteguye ko haba izindi mvururu. Wabonaga basa n'abiteguye ko haba izindi mvururu, cyane cyane ko uriya mukandida watsinze nyine Donald Trump, we yavugaga ko aremera ibiva mu matora ari uko atsinze, ariko naba atatsinze avuga ko n'abatatsinze avuga ko azaba yibwe, noneho biza kuvamo n'ahantu rimwe rwose. Sinavuga ngo niba yaranyereye cyangwa se niba yarakomeje, kuko ibintu byinshi arabivuga, ariko abantu bakavuga ngo ni ururimi rwanyereye. Ariko rimwe na rimwe biragaragara ko bishobora kuvamo nk'uko byagenze ubushize, asezeranya abantu ati nintsindwa ahubwo hashobora kuzaba n'izindi mvururu zirenze izo mwabonye ubushize. Wabonaga hari ikintu cy'icyoba hano mu mujyi wa New York, wabonaga ko basa n'abiteguye, hatanzwe amabwiriza akarishye mu bijyanye no kwitegura hano muri New York. Ariko navuga ko byari byoroshye, kuko hari leta zimwe na zimwe usanga harimo abantu, aba Republican, aba Democrat, bafite ikintu bo bikangana. Ibintu by'amatora hano ntabwo ari nk'uko byahoze mbere, uko twari tubizi kera dukura tukiri batoya. Ubona ko harimo ikintu cyo kwishishanya, byafashe indi sura yo kwishishanya, abantu barikangana ku buryo bisa n'ibimeze n'ibintu wabonaga ko harimo n'imvugo zikarishye, wibaza ko hari ikintu gishobora kuba mu by'ukuri. Ariko
amahirwe nyine kugera ubu ngubu nta kiraba nk'uko umukandida wenda yatsinze niko yabivugaga ati biragenda neza n'insinda nibigenda n'intsindwa bizagenda nabi ubu ibintu bimeze neza nta kintu rwose urumva cyo guhutaza undi muntu cyabaye kugera ubu ngubu n'ibinyamakuru uko bigenda bibivuga abantu barababaye abandi barishimye ariko ntabwo habayeho ikintu cyo guhutazanya kugera ubu ngubu. Ni amatora navuze ko akurikiranirwa hafi n'isi yose by'umwihariko ibiyavamo kubera ko abantu baba bahanze amaso iki gihugu cy'igihangange. Mu kanya gatoya nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe akaba amaze kwandika ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter ubutumwa bwo gushimira perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyakubahwa Donald Trump. Ati ndamushimira mu izina ry'abanyarwanda na guverinoma y'u Rwanda kuri iyi nsinzi y'amateka atorewe kuba perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari ubutumwa bwa nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ashimiye mu kanya katarambiranye perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida 47 utorewe kuyobora iki gihugu cy'igihangange. Alexis, dusubire ku rugendo rw'aya matora agejeje Donald Trump ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uratunguwe n'intsinzi ya Trump? Cyangwa wari ubyiteze? Oya, nge ntabwo intunguye. Kubera icyo udatunguye? Nge ntabwo intunguye. Biba biruve mu matora nta muntu ubizi. Ubundi Trump buriya akoze igikorwa cyo kwiyamamaza imyaka 4. Kuvuga ngo agitsindwa amatora aheruka yahise atangira kwiyamamaza. Abantu bakabyita ko yatsinzwe nyine ibyo ari kuvuga ari by'umuntu watsinzwe, ariko buriya ijambo rye rya mbere yavuze yabwiye abamushyigikiye ngo tuzagaruka, we will be back again. Bivuze gutyo abantu bamwe bagira ngo ni imvugo nyine yo kugira ngo abamushyigikiye batuze, ariko abantu bibuka n'ihererekanya ry'ububasha mu kwa mbere. Urumva hari hashize amezi hafi 2 nyuma y'amatora ava White House, naho yavuze yuko azongera akagaruka. Guhera icyo gihe yakomeje gukora ibikorwa byerekana ko azagaruka, anabwira abo mu ishyaka rye mbere rwose yuko nibatanamushyigikira azagaruka nk'umukandida wigenga. Ibyo yabivuze nyuma y'umwaka umwe gusa habaye atsinzwe amatora yaherukaga. Rero ni umuntu wakoze kampanye imyaka 4, ayikora ari uko yaramaze kubona yuko afite abantu benshi bashyigikiye ibyo avuga nuko atekereza imiyoborere yawe. Uravuga ko yakoze campaign before campaign? Yego rwose. Ku buryo byageze naho aba Republican bose bahiganwaga nawe gushakamo umukandida uzabahagararira, bose bagiye bakuramo ibigeze bagera ku munota wa nyuma ngo aba Republican batore. Bose bagiye bakuramo kubera ko yari yarabatanze kwiyamamaza, ku buryo barebaga bagasanga banageze ubwo haba amatora yo guhitamo umukandida bishobora gucamo ishyaka ry'aba Republican mu ibice bibiri. Abenshi rero bagenda bakuramo candidature bashaka cyane cyane kurengera ubumwe bw'ishyaka ryabo, kuko buriya hari ikintu Donald Trump gishya yazanye muri politike ya Amerika no mu ba Republican by'umwihariko. Yaje ari umuntu batari bamenyereye, navuga wateguriwe kuba umunyapolitike. Ubundi buriya bagiraga umuntu wanyuze mu gisirikare, umuntu wabaye guverineri wa leta, umuntu wabaye umucamanza ukomeye, umuntu wabaye umusenateri cyangwa wabaye umudepite, wanyuze mu nzira ko kubona zamuteguriye kuba umunyapolitike wo ku rwego rwo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baba bafite imvugo bavuga n'izo batavuga, nubwo baba babitekereza. Baba bafite imvugo rwose barabashyiriyeho imipaka muri uko kubategura wazaba umukandida. Baba bafite imvugo bavuga n'izo batavuga. Donald Trump asa n'uwa kamyite gutyo waciye iyo mipaka na briser les barrières, buryo yinjiye mu murongo w'abantu bayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo nzira zose nta nimwe yaciyemo, ari impoza afashijwe cyane cyane nuko yari umukire. Nacyo kikwereka ngo muri kiriya gihugu
abantu barayobora nk'abanyapolitike ariko imbaraga nyinshi zituruka mu bakire bahari kuko ashobora kukubwira ngo niwanga igitekerezo cyanjye ndimukana n'imari yanjye ngende njye mu kindi gihugu kandi ubwo buri kurwana n'umuntu uha akazi miliyoni y'abantu miliyoni 100 z'abantu abo bantu batakaje akazi mu bundi buryo bwo n'abaherwe muri Leta Zunze za Amerika bafite uburyo ari abanyapolitiki bafite uburyo ari abavuga ari kumvikana bafite uburyo ari abavuga ari kumvikana n'uburyo ibitekerezo byabo bishobora guhindura politiki ariko ntitwari twaragize tubona noneho uhinduka umuyobozi wa politike yose ari umuherwe nicyo rero Trump yakoze turaza kureba nicyo wenda uwo bari bahanganye Kamala Harris ashobora kuba yazize ariko ndagira ngo Placide Magambo udufashe ubundi kubera icyo abantu barimo kuvuga ko Perezida Trump yatsinze amatora kandi ibarura ry'amajwi ritararangira. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite uburyo babara amajwi bwihariye kubera bajya gutangiza iki gihugu mu 1776 hari ibintu baricaye barumvikana bati dujye gukora za leta izi nizi zari nkeya byatangiriye ubundi ku gice cy'iburasirazuba mu kiswe kolonizi z'abongereza 13 nizo batangiriyeho baricara muri Philadelphia barumvikana bati se iki gihugu turacyubaka gute bumvikana ku mubare w'amajwi uko bazajya bayabara ariko bageze ku mubare wa abaturage uko baba bangana kose leta muratora utsinze afata byose agahita atwara amajwi n'ubu hano muri leta ya New York dufite abantu 29 bahagarariye amatora noneho ubwo iyo utsinze ugize amajwi menshi muri New York abo 29 bose uhita ubatwara nuko bigenda biba muri leta zose uretse leta ya Nebraska na leta ya Maine niho bagabana uwatsinze yatwaye 50% bakagabanamo kabiri niba gutyo ariko handi nuko bigenda ariko bose bahura ku majwi 270 ugize amajwi 270 ubwo nyine aba yatsinze. Trump rero yamaze kuyarenza afite 277 hari naho bakibara ariko imyanzuro iri buve mu matora ntibiramenyekana ariko iyo umaze kurenza 270 nyine uba watsinze nuko nguko bimeze nuko niyo mpamvu tuvuga ko Trump yatsinze nuko babara amajwi nyine ubwo nyine barabara imibare iragenda ihinduka ariko byamaze kurangira nyine yatsinze. Ni ikintu isi yose yamaze kwakira dore ko n'abakuru b'ibihugu bitandukanye batangiye koherereza ubutumwa bw'ishimwe Donald Trump wamaze kuba perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kanya gato nk'uko nabibabwiraga nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe akaba amaze gushimira perezida Donald Trump watorewe kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ndagushimira mu izina rya guverinoma n'abaturage b'u Rwanda ku ntsinzi y'amateka watorewe mo nka perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ubutumwa bwawe burasobanutse kuva na mbere hose icyo bwasize nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikwiye kuba umufatanya bikorwa w'amahitamo kuri buri wese aho kugira ngo abe umufatanya bikorwa navuga ngo wagahato unategeka abandi gukurikiza uko abibona cyangwa se n'uburyo bwo kubaho agabutegeke abandi ati icyo ni ikintu gikomeye ati ni muri urwo rwego rero
ntekereza ko tuzakomeza gukorana mu nyungu rusange z'abaturage b'ibihugu byacu byombi mu myaka iri imbere. Ubwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame akaba yavugaga imyaka 4 iri imbere ya manda y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump amaze gutorerwa. Alexis, Kamala Harris yazize iki? Kamala Harris yazize ibintu nakwita bitatu. Icya mbere yazize kwinjira ko yinjiye mu kwiyamamaza akererewe. Icya kabiri yinjiramo bitavuye mu ihiganwa iwe imbere mu ishyaka. Icya gatatu yazize yuko yari vice perezida wa Biden wari usanzwe ayobora. Kwinjira muri kampanya akererewe byatumye asa naho afashe ukwiyamamaza kwa Biden ngo abe ariko akomerezaho. Uravuga ko yinjiye mu kwiyamamaza akererewe gute? Ni ukuvuga ubundi imigabo n'imigambi y'umukandida hariya bayirebera uko ahiganwa na bagenzi be bo mu ishyaka rye, niho babanza kumurebera. Ntiyagize uwo mwanya rero kuko kubera Biden yari perezida, ishyaka ry'abademokrate ryamwemereye ko ari we wongera kwiyamamaza nk'umukandida. Hanyuma bituma nta wamenye Kamala Harris mbere y'uko aba umukandida, nta wamumenye nk'umukandida ushoboye mbere y'uko nyine bamwemeza nk'umukandida w'abademokrate. Ku buryo byahise bituma babona ko ari Biden yamamazaga uwo nguwo, kubera ko Biden nta mbaraga uwo nguwo akomerejeho. Nyamara Harris ni umuntu buriya muri politike ya Amerika wagiye agira influence, agira ijambo rikomeye, ariko akagira ibyago ryo kurigira mu gihe bafite undi muntu ukomeye. Buriya Harris yinjira muri Sena ya Amerika ni mu gihe cya Trump ahanganye na Hillary Clinton. Atorerwa muri leta ya Florida yavuze ijambo rikomeye aho yavuga ati ubukungu bwa Amerika burakomeye ku buryo budakwiye kugwa. Icyo yise ngo it's big for fail. Avuga ati ubwishingizi bw'ubuzima bwa Amerika burakomeye ku buryo budakwiye guturwa hasi. Yavugaga ibintu nyine bakwiye gushyigikira kugira ngo bigumeho muri Amerika. Yaje kumenyekana gusa yarageze muri Sena ubwo bari mu buryo bwo kubaza umucamanza wari washyizweho na Trump, bamubaza uko atekereza itegeko uburenganzira bujyanye no gukuramo inda. Niho bahise bavuga ati hano dufite, basubira n'inyuma bakareba n'uburyo yabaye umushinjacyaha mukuru, bakabona yari umuntu ukomeye. Rero kwinjira muri kampanya akererewe nuko yari yaratangiwe n'undi. Ababyibuka bibuke ko yagiyeyo nyuma yuko banakoze ikiganiro mpaka cya mbere hagati ya Donald Trump na Joe Biden, bamaze kubona ko nyine atagifite ubwo bushobozi bwo gukora. Rero asa n'uwafashe ukwiyamamaza kwa Biden, abasa naho ari kwakomerezaho. Byatumye n'abantu benshi babona ko ari ubuyobozi bwa Biden bukomeje, nubwo yageze aho nyuma akaza mu kiganiro yakoze akavuga ko ahagarariye ikitwa new generation y'ubuyobozi, new generation of leaders bo muri Amerika, ariko byari byarangiye bari bamaze kumubonamo iyo shusho. Icya kabiri rero navugaga nuko nyine yabaye vice president, ku buryo amakosa yose muri iyi myaka 4 babona nawe bahita bavuga ati nawe nayawe. Ni ukuvuga ngo yahaniwe hamwe n'uwo. Uravuga ko niyaza kuba ari Biden nabwo Trump yari kumutsinda? Byashoboka kutamutsinda. Buriya hari ikintu uravuga ko Kamala Harris mu byatumye atsindwa harimo gukomereza. Yego, no gukomereza aho Biden yari kandi akaba yari vice president wa Biden. Uratekereza ko yaza kuba ari Biden nabwo Trump yari kumutsinda? Hari amahirwe menshi ko na Biden yari gutsindwa. Kubera iki? Ejo bundi ubwo ni ibyago byinshi kuri Biden. Yego, ibyago amahirwe menshi kuri Trump. Urabona ejo bundi muri uku kwiyamamaza kwabo hari ikibazo gikomeye cy'ubukungu babazaga abanyamerika. Bwana Donald Trump nicyo kintu yavugaga cyonyine, iyindi isigaye muri navuga mu mbwirwaruhame hameze akanenga abayobozi bariho.
ngira ngo ni nabyo bintu biri fondamenta bifatika mu kanya nifuza kuza kukubaza na Placide Magambo aho aba bakandida babiri mu by'ukuri bari batandukaniye ku buryo bashobora kureshya abanyamerika umwe akaba yatsinda undi. Yes, babajije rero abanyamerika ngo ubukungu bwanyu mutekereza ko bwaguye ku kigero kingana gute? Benshi bakajya bango ni hejuru y'10%. Mutekereza ko ifaranga rya perception yego ryataye agaciro ku kihe kigero? Bati naho ni hejuru y'10%. Ntabwo byanarenze gatanu. Ndavuga uguta agaciro cyangwa uguhenda kw'ibicuruzwa. Rero iyo niyo shusho babonye. Hanyuma Trump niho nawe yahize ahera akajya abwira abanyamerika ngo mutekereza ko muri iyi myaka 4 ishize ugereranije aho muri ubu naho mwari mu myaka 4 ishize nehe mwari mukize? Bati ni mu myaka 4 ishize. Avuga ati abantu nababonye. So icyo kintu rero Harris asa naho yagihaniwe buri amatora haba harimo kuri wadinga cyangwa guhemba cyangwa guhana mu buryo nyine bwa politiki. Guhembera ko wakoze neza bakaguha indi manda cyangwa kuguhanira kutakoze neza bakakwima manda ikurikiyeho. Kiri mu bintu rero byabaye uko warubaje Biden icyo nicyo cyashoboraga kumuhanisha. Ariko buri ikindi kintu abantu batari muri Amerika, Kamala Harris yari afite ibyo navuga icyo twakwita ibintu byiza abantu bagenderaho, ariko akagira n'ibyo abanyamerika twita ngo ni kavukire, biyumvamo kavukire batakundaga. Ibihe? Kuba yari umugore, akaba ari umwirabura, noneho akaba yari vice perezida wa Biden. Mu gihugu cy'igihangange ku isi kibwiriza abandi indangagaciro z'uburenganzira bungana kuri buri wese, haracyaba icyo kintu nakwita ngo iheza n'ivangura ku mugore no imyumvire. Reka nkwereke tuvuga ngo iciriritse. Ejo bundi abanyamerika benshi baba Republican bari bavuga ngo abademokrate bazanye ikintu hano cyitwa diversity cyangwa amoko yose yibone muri Amerika. Bati bakizanye kugira ngo bakandamize abazungu. Bundi mu miyoborere ya Amerika habaga ikintu umuntu wayoboraga Amerika yagombaga kuba ari mu kintu bitaga WASP, white, ugomba kuba uri umuzungu, Anglo-Saxon, waraturutse muri biriya bihugu bishamikiye ku Bwongereza, hanyuma uri na Protestant, uri no mu idini y'abaporoso. Byaragoraga umuntu utari aho ngaho kugira ngo abe yaba n'umukandida. Hari abantu rero bakigendera kuri iyo principe, kandi iyo yari iriho mbere y'1960 bita abakonservateri. Hakiriho ivangura. Abakonservateri rero baracyafite icyo kintu, ni nacyo bakora. Ni benshi cyane ziriya leta zose ubona zo hagati muri Amerika abimukira bagenda bajya muri leta binjiriyemo zo ku ruhande. Ziriya zo hagati ziracyarimo abo bantu bakubwira ngo ni gute umugore yakwicara muri White House, ngo ari umugore ubivuga. Gihe nakurikiye ikiganiro cyarewe kiba kuri CNN avuga ngo twigirira amarangamutima, nta muntu ufite amarangamutima nka yacu, iriya nzu ni y'abantu barenza amarangamutima ku buryo abantu bageze aho bagashinga mu rugo nk'iwanjye nkashyira call center yo guhamagara abantu nta wabinshinze, nta nuri bubimpembere, njya mpamagara abantu mbashishikariza gusa kuzatora Donald Trump. Biden rero yashoboraga wenda gutsinda akurikije yuko ari umuzungu, n'ibyo bindi bo barebaho, ariko nawe byari umugore kuri iyo ngingo ijyanye n'ubukungu, kuko Trump ahita yishamikiraho ko imirimo yatwawe n'abimukira, kandi icyo ngicyo ntibagihurizaho. Wenda nituza kugera kuri iyo ngingo turaza kwerekana aho bari batandukaniye, ariko rwose Kamala Harris wenda yaza kwitangirira nawe navuga ukwiyamamaza, yari buba afite umurongo we, bakabasha kumutandukanya na Biden, wenda akaza kugorwa navuga niyo myumvire ikiri inyuma yo kureba aravanza abirabura n'abo muri Aziya. Ni umugore buriya na Hillary Clinton barabimuhoye. Abazi ko nk'ubu Trump mu majwi biraza kugaragara n'abaturage bamutoye ari benshi, cyitwa vote populaire. Hari icyo Placide yaravuze, ubundi hariya batora abitwa electoral votes cyangwa grands electeurs. Buri leta bifite umubare w'aba grands electeurs bangana n'abasenateri uteranijeho abadepite babo. Noneho
umubare w'abasenateri bose leta ziranganya baba ari babiri ariko abadepite baterwa n'umubare w'abaturage bari muri iyo leta ntujya kubona ukabona nka leta ya Florida ifite 54 waza nko muri Dakota ugasanga ni 3 abasenateri bose buri leta ifite 2 ariko abadepite baterwa n'umubare abadepite baterwa n'umubare w'abaturage hanyuma bikaza rero kuza iyo utsinze rero wamaze kurenza 50% niyo baba bakibara bahita bakubarira yuko uwatsinze muri leta atwara abo bagize ya electoral votes bose niho tubabona bavuga ngo yatsinze ariko bakibara amajwi. Placide Alex we hari uburyo abibona cyane ku ntwaro ya Perezida Trump kugira ngo atsinde aya matora, ariko icyo umuntu yakwibaza hano kuko ni intsinzi y'amateka nk'uko n'abamushimiye babivuga, mu by'ukuri iyi ntsinzi ya Trump n'ugukomera kwa Trump muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se navuga ngo ya profise icyuho yabyaje umusaruro intege nke z'abademokrate, ndavuga muri iyi manda ishize Biden na Kamala Harris bari bahanganye. Ibyinshi mumaze kubivuga kuko wa mugani hari imiziro ibihari hari imiziro ibihari umuntu aba afite avuga ati ibyo ari byose Trump ibyo byose arabizi. Trump azi abanyamerika arabazi. Trump burya Trump yahoze ari n'umudemokrate ageze nyuma yigeze no kubivuga mu myaka za 88 ati bibaye ngombwa ko niyamamaza kuba kubera yari umuntu ufite amafaranga, bibaye ngombwa ko niyamamaza nakiyamamaza nk'umurepublican, kandi koko yarabikoze. Uyu munsi ahubwo nubwo bavuga ngo ntabwo yatsinze popular vote, Trump yagize popular vote, bafite popular vote. Noneho n'ubwa mbere bibaye guhera kuri Bush, ntabwo byari bikunze kubaho mu Republican kugira ngo bagire popular vote utorwe n'abantu benshi. Trump muri 2016 yatsinzwe, wavuga ko ntabwo yagize abantu benshi bamutoye, ariko atsinda amatora. Na 2020 umuntu waherukaga kubikora ni Bush w'umwana na Bush papa we. Trump rero ibyo nibyo yagiye yuririraho. Trump hari ikintu kimwe abantu bagenderagaho ngo aratukana ngo agira iki, ariko Trump abantu bari bamuri inyuma bose bamugumye inyuma, kuko nta bantu yigeze atakaza. Ntabwo yigeze atakaza abantu muri kampanye Trump yakoraga. Afite abantu bamuri inyuma badashobora kumuva inyuma nubwo yatukana nubwo yavuga ibiki byari byo byose. Kubera iki? Nuko abazi nyine, warabazi, azi ibi byose ya miziro mwavuga mwarimo muvuga mu kanya. Yatsinze Hillary amurusha, bakavuga Hillary n'umugore, nibyo ngibyo nyine n'umugore. Hano ugiye muri izo leta zo hagati nkuko mwarimo mubivuga, ugerayo rwose n'abagore bakakubwira bati nta mugore ushobora kuvuga naho umugabo ari. Ariko ntabwo byumvikana ku gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gihagarariye ibyo bintu byose twita uburenganzira bwa muntu kugera ku burenganzira bw'abagore, uburenganzira bungana hagati y'ibitsina byombi. Bigenda gute ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habe hari abantu rwose bagifite iyo myumvire kandi badatinya gusohora ngo babivuge ku karubanda? Iyo ni intwaro muri politike bayive ku rundi ruhande. Buriya ibi byemezo byose nyine na amaleta 50 yicara hamwe agahuriza ku migambi bakavuga bati twebwe icyo twemezanya ni iki ngiki. Ariko ibyemezo byose bifatwa bose, baba badepite, baba abasenateri, baba na perezida wa repubulika n'abaministre baba muri ruhande, bifatirwa muri Washington. Nibo bicara burya nubwo wabona bashwana bagira ibiki, ariko hari ibintu bakuriraho bakavuga bati foreign policy yabo, bakavuga bati niba tubanye n'igihugu nka Iran ni umwanzi wa Amerika. Yaba mu Republican yaba mu Democrat bose bakabihurizaho. Israel ni umushuti wa Amerika, yaba mu Republican bose bakabihurizaho.
niyo mpamvu rero n'ibi ngibi twavugaga ngo bagenda bavuga hirya bakabwira igihugu bakagiha amabwiriza bati nudakora ibi ngibi turakata imfashanyo. Ni ibintu bicara hamwe bakumvikana, bicara hamwe bakumvikana batitaye ku watsinzwe cyangwa uwatsinzwe. Niyo mpamvu rero ubwo ubona nyine baza bakakwigisha uburenganzira bw'umugore, bakakwigisha uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko wasubira inyuma wajya muri ariya mareta yo hagati ugasanga n'abagore ubwabo nibo bakwibwirira bati Trump rwose nubwo amaze gusenya gatatu, amaze kugira iki, yubaka agira ibiki bwa burenganzira bw'abagore nta na kimwe, bakavuga bati tumuri inyuma. Kubera iki iriya White House nyine ntabwo ari, bavuga bati ntabwo dushobora koherezamo umuntu uwo ari we wese, ntabwo twakoherezamo umugore. Obama yabaciye muri humye abinjiranamo, ni nacyo cyabateye burya cyateye abandi guhungabana. N'ubu ngubu ni nacyo Trump buriya akiniraho, agenda azengurukaho akavuga ati aba bantu mubona hano baje kutwiba akazi, baje kugira iki, nabimukira, ariko igihugu cyacu we akavuga akibona muri ba bandi. Noneho abo bimukira, abo bagore nyine bikaba ari ikibazo hano. Ariko ntibibujije kuzumva Trump atanga avuga uburenganzira bw'umugore, agira ibiki, ariko hano yirirwa batuka kandi noneho nabo bamushyigikiye. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bicara bakumvikanaho nyine aho muri Washington, bakaba bafite uburyo babihurizaho. Ariko ibindi bihugu nabyo iyo bagifiteho inyungu bakiraho inyungu bagifiteho. Niyo mpamvu nyine wicara n'icyo gihugu bakavuga nabo, wabonye Abashinwa, wabonye abaki bose bakavuga bati uburyo dukeneye gukora namwe n'ubu, ariko nuko baba barabanje kwiteza imbere bakavuga bati tugize aho tugera, noneho natwe ibyo mutubwira ntabwo dupfa kubyemera. Ariko nyine intege nkeya bahitaho kwinjirana, n'ibyo byemezo nyine bafatira hamwe muri Washington, baba Abademokrats baba Republicans. Yego, Placide, ngaruke hano kwa Alex. Mu by'ukuri witegereje abakuru b'ibihugu, abanyapolitiki b'ibihangange muri politiki mpuzamahanga, navuga ngo hafi ya bose bamaze kwandika ubutumwa bushimira Perezida Trump kuba yongeye gutorerwa ku nshuro ya kabiri, nubwo hagati yatsinzwe ariko akaba yongeye akagaruka. Bati ni intsinzi y'amateka. Ni protokole zisanzwe za diplomasi cyangwa koko ku bihugu bimwe na bimwe byishimiye Trump? Navuga ko birahuye byombi. Hari protokole zisanzwe za diplomasi kandi ngira ngo no mu butumwa bwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bigaragaramo kuvuga ngo ni intsinzi y'amateka. Ni intsinzi y'amateka kubera ko hari leta bundi hari ibyo bita safe state. Buri shyaka hariya rizi leta niyo bakwamamaza abakandida nka bamwe bajya batera urwenya hano iwacu bajya kuri komisiyo y'amatora bamutora kuko gusa ari uwo mu ishyaka ryabo. Bazita safe states zabo. Aba Republican bafite amajyepfo yose n'amajyepfo y'uburasirazuba n'icyo gice cyo hagati. Hagati ho kubera ko havamo abatora bakeya, kubera hatuye abaturage bakeya, bagira nyinshi ugahita uvuga uti ko leta zabatuye ari nyinshi, ariko biterwa n'umubare w'aba twise electoral votes zihari. Aba Democrat bafite amajyaruguru y'uburasirazuba atuwe cyane, ni imijyi, bakagira nanone uburengerazuba bwose bwa Amerika. Hanyuma hakaza rero izo bita swing states. Ni leta zitora hakurikije bitewe n'umukandida, bitewe na gahunda afite, cyangwa bitewe n'uwayoboraga. Wayoboraga niba yayoboraga neza, izo leta ziraguha amajwi, tikomeza wowe turagushyigikiye. Niba utari hanyuma vis-a-vis ya politiki mpuzamahanga uko nabivugaga, aba bayobozi turimo kubona, twabonye Minisitiri w'Intebe wa Canada, igihugu gituranye, Justin Trudeau, twabonye Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, twabonye abakuru b'ibihugu bitandukanye bya Afurika, yewe tumaze no mu kanya gatoya kugaruka kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe umaze wa Israel. Yego, na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, we rwose ubona ko n'ubutumwa bwe harimo akantu ko kubyegereza umutima mu mvugo y'abajene. Ariko reka turebe mu buryo rusange, Alex.
ni urukundo rusanzwe rw'umuntu ku giti cye cyangwa se ni diplomasi isanzwe yo gukeza nyine uwatsinze amatora Icyambere no kuba ari igihugu cy'igihangange? Yego, icyambere ni diplomasi isanzwe kuko iki ni igihugu gifite navuga ijambo, gifite uko gishobora kugena uko isi yagenda, ariko harimo navuga no kwishimira nyine ibyavuye mu matora. Hari abantu se bagiranye ibibazo. Wasomye iriya nteruro ya nyuma ya perezida wa repubulika cyangwa yo hagati, yabwiye ngo umurongo wawe nta rujijo uteye. Yego, nta rujijo uteye, ufite umurongo w'uko abantu bakorana mu bwubahane. Ni aho Amerika idategeka abafatanyabikorwa bayo ngo mubeho nkatwe, mukore nkatwe, ahubwo mugakorana uko bo babyumva, mukabungabunga inyungu muhuriyeho. Abenshi rero nicyo kintu navuga bishimiye ko muri iyi myaka iri imbere ariko bagiye kubana na Amerika. Mukanya mbonye umuntu wanditse kuri Twitter ati muri ya departement hari secretary wari urimo batageza ahagenda batebyaga kuri Twitter kuri X mu kwa mbere rwose, mu kwa mbere ntibazongera bati secretary of state ubwo barengurizaga kuri Blinken mu kwa mbere ntibazongera kumubona. Ngira ngo hari abo yahaye hard times, ibihe bigoye. Yego, hari abo yahaye ibihe bigoye. Buriya nyine ni ibyerekezo bibiri by'aya mashyaka. Abademokrati bakubwira ko ari abanyamahoro, bakakubwira ko icyo bakoresha ari ugucengeza indangagaciro, icyo bita values za demokarasi, ariko ziraryana, zirarura kurusha umuntu waguha ibitagarasorya. Kuko utese kandi ni ukuvuga umuntu araza ntabwo ari kubera inyungu z'iminota, ntabwo ari bwo buryo abarepublike bakoresha bo. Oya, abarepublike nabo bafite ibyo biti ndangagaciro za demokarasi, ariko bya bintu twavugaga z'uko hari izindi ndangagaciro bumva Amerika ikwiye kuba irwanirira, kubungabunga umuryango, buriya bapfa niyo mpamvu batemera abortion, barayemera ariko baravuga ngo kuri stage runaka rwose hari ibintu mu gihe bitagikunze ndabigaragara ko hari ibyumweru bashyiraho rwose bakavuga ati igihe umuntu maza ubona ko yabaye umuntu, nta muntu ukwiye gukuramo umuntu yamaze kubona ko ari umuntu. Hanyuma bakabungabunga ibi bintu by'umuryango, by'idini, ntibemere iyi mico igenda iza abantu bavuga ngo byose n'uburenganzira. Bafitemo abakonservateri batsimbaraye ku bafite akantu bagitsimbaraye ku mahame ya kera. Bituma rero iyo bageze mu gihugu bagasanga nacyo gifite amahame yacyo kigenderaho, ntabwo bapfa guhita batura hasi wavuge ngo ubwo mutemera ibyacu ngo ubwo ntimuri abacu. Babigendamo buhoro, bashobora nabo kubiguhanira, niba ari ibyo mwafatanyaga bakabivamo, niba ari ibyo bakugeneraga bakabihaga, ariko ntibahutaza cyane nk'abademokrate. Baguhutaza. Abademokrate bo bashobora no kukureba bakavuga ngo ubwo urebye gutya bivuze ko utemera indangagaciro zacu za demokarasi. Bityo rero byo twakoranaga ugomba guhura n'ingaruka, cyangwa ntuzongere guhinguka ahangaha utarambara marineti kandi wenda wagendaga ntayo wambaye. N'abantu ikintu cyose mu cyongereza tubyita barakiriletinga nizo ndangagaciro zabo, kugera uwo bashaka guhana bamuhannye, kugera uwo bashaka kubuza uburyo babumuha. Placide, wowe usobanura gute ikigiye gukurikiraho mu mitegekere n'imiyoborere y'isi muri rusange, turebye itorwa rya Perezida Donald Trump n'uwo asimbuye ku mwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Hari byinshi umuntu arebye ubona bishobora kuzahinduka. Hari ibibazo byari byugarije isi, abantu icyo bateze amaso cyane ni kiriya kibazo cy'intambara ya Ukraine, intambara yo muri Gaza. Bifite ingaruka byagize ku isi, ubwo ni ibibazo byo hanze. Noneho ukareba n'ibibazo by'imbere mu gihugu se bizagenda gute, kuko duhereye ku byo hanze. Trump yiyamamaza yavugaga ati njye nimara gutorwa ikintu kimwe kizabaho nuko iriya n'umunsi wa mbere iriya ntambara yo muri Ukraine izaba irangiye. Yarabisezeranyije yiyamamaza.
yarabisezeranyije arababwira ati rwose ati ngewe ni mu nkora iriya ntambara ubu icyumweru gitaha yakagombye kubirangira ariko urebye mu mboni nanone y'uburyo Trump amaze no kuva ku butegetsi hano ejo bundi bamushinjaga kuba yarakomeje kuvugana na Vladimir Putin perezida w'Uburusiya inshuro 7 bwa mbere abanza kubihakana ariko ageze aho ngaho asa n'ubyemera avuga ko bavuganye koko ariko no muri urebye ibihugu bisa n'ibikomeye nka Irani za Uburusiya n'Ubushinwa hano muri Amerika bakaba bikangaga bati ese aba bantu ko bashaka kutuvangira amatora yacu Uburusiya bwashakaga cyane ko Trump atorwa Irani ikavuga iti uyu muntu turazirana kubi twebwe turashaka nibura abademokrate bagumiye ku butegetsi noneho n'Ubushinwa nabo bafitanye ikibazo nabivuzeho kare uburyo bagiranye intambara y'ubucuruzi ni ikintu n'ibintu abantu biteze cyane kuri iyo foreign policy uburyo bizagenda ariko nanone umugabane w'i Burayi ukaba ufite ubwoba burenze ubwoba abanyaburayi bafite n'ubwiki nubwo intambara Putin arimo na Ukraine mu by'ukuri bavuga ko abanyamerika uko bigaragara benshi bo ntabwo bifuza ko irangira se Placide kuko Trump yasezeranyije ko we azayirangiza n'ubu ngubu Uburayi bwari buri muri gahunda yo kuvuga bati reka bari kurwana n'ibyanyuma bavuga bati reka twemere noneho Putin biriya bice yafashe byo muri Donbass bigumane ariko kiriya gice cya Ukraine gisigaye tukinjize muri European Union noneho kize noneho na NATO kijye no muri OTAN OTAN kiriya gisirikare noneho bavuga bati noneho igice gisigaye kuko baravuga bati niba Putin amaze gufata Ukraine akayishyiraho ukuboko akayifata akayikontorora hazakurikiraho za Polonye n'ibiki noneho hari ibintu byinshi muri ko guhangana by'igisirikare cya NATO urabizi uko cyagiyeho nyuma y'intambara y'ubutita ko yari anganye n'Uburusiya n'Abanyamerika n'Abanyaburayi uburyo bashyize hamwe bagasezeranya icyahoze abasoviyete ko basenyutse ariko hari ahantu bazagarukira ariko bagakomeza bagenda iriya ntambara mu by'ukuri ni ndende ariko ntabwo uburyo nanone ejo hazaza h'Uburayi harimo akantu harimo urujijo Placide reka harimo urujijo kandi noneho Uburayi ubona n'uburyo bwari bugize buri gutakaza cyane nka influence bari bafite muri Afurika reka nyemerera gushimira kubera ko iminota itari ku ruhande rwacu ni byinshi abantu bashobora kuganiraho no gusesengura kuri iri torwa rya Perezida Donald Trump ahubwo unyemerere ko muri gahunda zacu ziri imbere nitugukenera uzongera ukadufasha by'umwihariko kuri iyi ngingo murakoze ninjye bashimiye urakoze cyane mugenzi wacu umunyamakuru aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Placide Magambo Alexis dusoza twitega iki harakurikiraho iki nyuma y'itorwa rya Perezida Donald Trump navuga ngo ibitureba cyane bishobora kuba bitari muri Amerika imbere ahubwo dushaka kwirebera Amerika uburyo iriretinga cyangwa se igiye kubana n'amahanga by'umwihariko Afurika n'u Rwanda iby'intambara zo mu burasirazuba bwo hagati n'iya Ukraine ngira ngo Placide yarabikomoje yego hari kosa rimwe Trump yakoze muri manda ya mbere atazasubiramo ubu ngubu irihe ryo gufata Afurika akayifata nk'ikintu kidafitiye akamaro Amerika byarabagoye cyane kubimwumvisha nawe ntiyabyumva ariko ubu ngubu iyo urebye abantu bamukikije kugira bakoraga uko yamamaza kwe baza agaciro ka Afurika cyane cyane gukorana nayo ubucuruzi mu bijyanye n'imitungo kamere ari naho buriya Elon Musk yemeye kumushyigikira afite uruganda rukora imodoka z'amashanyarazi kandi ibikoresho byinshi babikura ku mugabane wa Afurika kandi biranoroshye kubigezayo uciye mu mazi uvuga muri Tesla yego rero ikiri bube nuko we ari buze kwirebera ubucuruzi
ni ibihe bihugu twakorana amasezerano y'ubucuruzi, ni ibihe twari dufitanye amasezerano y'ubucuruzi twabungabunga, ni ibihe bihugu twareba ikijisho kubera ko Ubushinwa bwamaze kuhatsimbatara kandi twari tuhakeneye. Nicyo ngicyo tuza kubona. Abadafite ibyo bibazo bari bugonganireho baraza kuba bafite umutuzo, twita umutuzo wa politiki. Araza gushyira imbere inyungu z'ubukungu, araza gushyira imbere ibijyanye no kwinjira cyane bikabije muri politiki, ibijyanye no kwinjira muri politiki n'imiyoborere ntabwo ari bubijyemo uko tumuzi. Kandi ni nacyo buriya no kuvuga ngo America first, ni nacyo avuga ngo ahantu hari inyungu za Amerika nzaharwanirira, aho mbona ari nkeya nzahagenda buhoro. Icyo turaza kukitega hagati ya Amerika na Afurika, ariko navuga ko ari n'umwanya mwiza ku bihugu bya Afurika abafite umurongo wo kuprofita, nabo bakagenda bashyiraho ibihato ku buryo undi uzaza umukurikiye n'aba adafite uwo murongo azajya bafite aho atarenga, aho mubanza kuvuganira mbere yuko yakwinjirira. Ni amahirwe kuri bamwe, ni n'ibyago ku bandi, cyane cyane kubabeshwagaho n'inkunga ituruka hariya, kuko inkunga zo bitege ko ari buze kuzigabanya. Turasoje, ariko hari mugenzi wacu Edi Sabiti, nigeze kumusaba nawe igitekerezo kuri iyi ngingo. Sabiti, urahari? Ndahari Divin, mwiriwe. Twitege iki Sabiti nyuma y'itorwa rya Perezida Trump ugereranyije n'uburyo urabona abantu bose barimo navuga ngo abanyapolitiki bihangange ku isi, abakuru b'ibihugu barimo kumushimira, ariko se twitege iki kuri Trump n'imiyoborere ye muri iyi manda ije y'imyaka 4 iri imbere? Twitege iki? Turitega Trump azaguma ari Trump, afite ibyo yemera, afite n'ibyo atemera. Icyo tugomba kucyemera nkaho ni Trump udahindagurika. Ntagahindagurika, ni nacyo kintu benshi mu bakurikirana politiki bashima kuri we. Ni ukuvuga ngo icyo bita kugira consistency, guhozaho mu byo wemera n'ibyo utemera muri politiki, ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi kintu gikomeye cyane, Trump ni umuntu ngendi mu bantu kuva ku ikubitiro bari bazi neza ko Trump azatsinda amatora. Wabwiwe n'iki Sabiti ko amatora yari ataraba? Hari ikintu kimwe, wenda Placide we aba muri Amerika. Trump ni ishusho nyayo y'umugabo w'umukire w'umuzungu w'umunyamerika. Ni ukuvuga ngo Trump ntabwo mugomba kumurebera mu ishusho ya Trump nk'umuntu, ahubwo ni ibitekerezo, ndetse abaturanyi nibo bajya bavuga ngo ibyiyumviro by'abanyamerika. Afite abantu ahagarariye ibitekerezo ya sosiyete ya Amerika. Icyo ngicyo uranagihuza, ntabwo watora Trump bihite binahura ko no muri Sena icyo bita vote populaire aba Republicans bahise biganza, batsinze. Ni ukukwereka ko ku mpande zombi batoye perezida ku bitekerezo bye, batora n'ishyaka yaje ahagarariye. Ikindi kintu gikomeye cyane, Trump ni umuntu wamaze kugaragaza ko afite gusigamo akanya buri muntu akamenya ibye. Ni ukuvuga ngo ku bihugu bya Afurika dusoza, ikindi twongereyemo nuko Kongere n'ubundi ni abarepublike nibo bafite nyine ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ibyemezo bya Trump ni ukuzajya bitambuka binyerera. Ikindi kintu gikomeye cyane, gutsindwa kwa Kamala Harris. Mu by'ukuri wenda hari amagambo rimwe na rimwe abantu bigengesera kuvuga, ntabwo sosiyete y'abanyamerika iritegura kuyoborwa n'igitsina gore. Nicyo kintu kibabaje, kandi mu by'ukuri hari abagore bashoboye. Wowe birakubabaje? Ntabwo ari ukuvuga ko bimbabaje, ariko ni ukukwereka ko biragaruka kuri cya kintu nakubwiraga ngo Trump ni ishusho ya nyayo y'icyo sosiyete y'abanyamerika itekereza. Ntabwo ari sosiyete yari yitegura, yari yanakira gutsinda cyangwa se kuyoborwa n'igitsina gore. Akaba ari ikintu kibabaje, ari ibihugu bihora bitubwira ko umugore agomba guhabwa uburenganzira, ariko byagera kuri bo ntabwo bo biteguye gufata uwo murongo.
murabizi ukuntu Hillary Clinton yatsinzwe ni nako Kamala Harris atsinzwe. Aha, ngira ngo reka ngushimire, ntabwo iminota iri ku ruhande rwacu, ariko ni byiza ko abantu banamenya nuko kuri kwibiri inyuma, bakamenya igisobanuro cy'insinzi nk'iyi ngiyi, ariko nibyo abantu bashobora kwitega kugira ngo abantu bamenye uko bifata mu isi ya none ubwa cya kiganiro cya Radio Rwanda. Reka ngushimire cyane Eddy Sabiti ku musanzu wawe muri iki kiganiro, nshimire Alexis Nizeyimana nawe ku musanzu waduhaye muri iki kiganiro.